Kata yayo mukaya Dr. Peter Ngatize yatugambire bigambo birungi konkamwe ahabwe shonga y'ubirito haza mbwene twakwemera isabite yawe iriza wanazira nakushimira kashiyo life ukashanganisha cyo mwamera ko ibyo kurya ibintu bya segregation abantu kuba kureba wirogwe ni nyuma giringa bakamba tutureba nkempundu ukashanga birubita mwene no kubishara mukakekake so nkecyo kubanza nko kuriya kuza mu dining ukashanga uratandikira ari salad kashiwe salad nije kurya binyasa kandi amanya za kabeji nenshi kushatwa tuzihingaga bazitwara baziguza bihimba byawe n'ibiribwa nari nemone so kamuhinga kabeji konka mutazirya zikazigeza vegetable cooperative vegetables atwaika kuriya washanga utaka mira muraine no kuyanza ikinyasa then next hariho nanka dressing agashi namate namagiraki utaho dressing. So it was quite a bit difficult. So uza kuronde cyo kurya ushanga nabyo binangire. So that one was of its own shock. Yes. Of course the country was beautiful, streets, roads ziri mpango, emotoka ziri mpango za Cadillac manya za giraki different from kunuyora tukatwine za Peugeot 504 manya giraki nkezo Volkswagen z'abasosorodoti so kuriya niza bigger cars, yes. Bigger streets, yes. Cleanliness. Then abajungu we rutora mayani discrimination niki abenji they smile to you hi yes. Smile is superficial. Abandi barakwakuruta understanding accent ruzungu nkana bugine abajungu mu even mu seminary konka not much accent is difficult. So yes akariho adjustments konkariyo na black Americans or Afro Americans as they say, so we tended to connect with those. Rero wahirwa wabugana mu African nahiyo bararuga Nigeria nari nkahe you connect so watanduka kutumwimwa noyebuza ngarucengumeyo so ntakamazire nahandikiro warandeberera akaro mu cyara Hazel offices za Ford Foundation zikaziri Chicago nabahandikira nagira nti no birinde na nkore PhD kahirwa yanje bo bagaruka baragira ngo tworeke yaba university erakwikiriza erakushanga mu buryo bwo gukora PhD. So nagamba ba department nabaha ibipapura bahandikayo bayereka maxes nantungire nenshi bagira ngo arabasa tore imigisha yanje kunturaga ngategeze ruhanga so kahirwa nakora ndagira masters najimara 82 kuko natungira admission y'ukora PhD automatically. Yo PhD atwara wire urukwingana ki PhD kuna jigirire ndaza kujimara 85-6 kuno mukamu cyarwana wajimara uraburi visa barageta J1 tuba uri hati ya Trump aragira ngo utaraza kwikirana visa zo kurenza imyaka 3 ubwo babukaga visa J1 visa iri student visa. Yes. So as long as you are still a student or in a fees scholarship nench you could have the visa. Okay. It could be renewed. Okay. So hati ya mukamu cyarwana 86 na shanku na mazire masters ndihe kumara PhD. Konka wayerekaye tinaye buzabuza tinaza kurondo umurimo ndinka wamazire za kosi ukuyisora maririza thesis
namanya ku Baltimore habiri hariyo muri Maryland hariyo Professor Suruma w'umuremanyira uwizire akabaho yes nazayo narundo umurimo gwo kwegesa yakwakira nko mu kiga mugenzi yanyakira nko mu kiga mugenzi wawe yamanya kuri nateireyo nkajwara diguri nkaheza then kuguma Amerika kiraguma so nazayo nayegesa mu department ya managerial economics and nayegesa nangwa ndiyo na government ya NRM yatandika kustabilizinga mu izoba rimwe Dr. Crispus Kiyonga yija yatutayayira yaganira na Suruma ndagira bo bakabaramanyana nabwo ka Suruma kari part of the resistance so hatakahwiriho bwire naranze baruha Suruma yatunge baruha ngo twakubonera umurimo mu Bank of Uganda Suruma yagenda yansigaye iwagumayo yo nagumayo kunka nanye ndi muri ebyo mpaho ndakora binandakora nkandegesa ndakorana n'uburimo butakwatirene nkaki turugo kwegesa he hamwe bazo ukakwate motoka ukazaha pizza hati bakakwa pizza abantu kaza kudelivery umwegesa turahindura shiwe gabigo ryo mwiraguje inora kumanya mazum nari ukarugayo ukazaha petrol station ukaguza amajuta imirimo weze kaberuho umwago kushisho bwiro byami ati yatoyine yo banyabuzare ngo waza kugira ki toyine nankeji mbaga kuzika kugira ki so nangira gubwire kandi umwabazi yo yeyiya nze kweyiya nyongeraho so waza kutaha ukataha tips alone za tips hatari akashara kora atunga uragura umugati na mate urayika muko ine cyo ine umwine ho nakanyama wayina bana muka taken care of umushara gwaza kuyija gushanga amagaragara yo ngatambara amagaragara tambura ushashure nka apartment nenchi nebyo aha so uija wargayo so 88 tinchijuka kwezi naikamuka nashanga rimwe baruha International Livestock Center for Africa IRICA in Addis Ababa. You have been recommended for a scholarship, a postdoctoral scholarship. So for our wamazire PhD to go and work with the International Livestock Center. Kuraranza nko nashemerero. Nabwo kankana ikiza abana nka babiri nkantare nango abana bakurira Amerika. Ndenda kugenda. Shobwiro bwa Amerika kayasiskwire ngahati ubwo abantu bakire munsha ekabeta kasiskeire. Konkora ngo nkaza Amerika nakuzakuziremu warugire mu seminary wayegesizeho washoma na university nayo wayegesaho aza nango manya nchayiga na makerere bakabaranyeta nyegesaho kigeze high school biology nenshi so tikugira ngo kayashishikira bwo kwa 8 president arakariwa tinchabijukaje baguka bora manya iyo barahindura munonga tinka kuno ahituremarire myaka yitana so hakatari kubi konka mu mutima gwanje kandi clear that I owe Uganda. So idea yo kugumayo ketari mu twetandi konka nabwo hariho nkecoba utora manya Uganda rekayo harashaki niho agire yo government ense so kumpa yazibiri za postdoc Ethiopia
it was a good soft landing. At least kwikahihi aho rora hurize byo wanyu. Yes. So I was very excited about it. Umukazi we nangwa ka atari excited. Abana bo bakaba bacyari bato, so they had no choice. So twija nko mu July 88 it was Ethiopia, Addis Ababa. Different country, different history. They speak Amharic. They mainly eat injera and drink tej. Injera hatejo and cyo kunywa cinko muri nkore kunwe ninga sigezi ya injera yoberera nka chapati onka yesano era very fermented, so it is soft. Nicyo barakira kurisa imboga zabo injera. So it was a different. Cyo mu gishe Ethiopia uramanya keri center ya African Union hariyo nezi regional institutions like Economic Commission for Africa nejo irike ina kugambira na Desert Locust Organization then na za embassies. So kuwa hikagayo ushanga hariyo community y'abantu benji bararuga Africa bari akora imirimo mingi different. So it was yakahaboneye in a way uri cushioned ubworo bwa Ethiopia. You remember nka 85 family yayo yabeshongozi bayeshongo ire we are the world, we are the children. So abenjirire kayicari ubworo. Ethiopia has been always an African poor country. Kunkitwe tu inesete zamahanga gona. So turinka diplomats mwenu. I see. Wamara imyaka ingahe? Nkamara yo imyaka 2. So ijo postdoctoral program ekeriye imyaka 2 and so ko kwekiragiro cyakiri niyo myaka y'inamazireyo kuro muntu yayinemwe kuhungutukwa akare burondera nkakandi karimo kahandi naraza mu izindi countries konka kanche ine ejo nankeji ecyakigenderwe yo kugaruka mu Uganda abo kankamanya bakaba mpere scholarship yo kugira ngo ngaruke nyegese. So icyo kikakindi eso kiriya program rero hindukire ku kada kikeje cyeriza cyane twabona. Kayuka humuro program rero hindukira hati list kandi ariho abantu abataka basaferwa wire butarwa harenja kwakira list n'intana kandi nshoma amazina konka mbwenore nabwe tinka bashomaka baheza yakwa muri bingi konka nimba kunda mwene katugumze banje. So wanyuma y'imyaka 2 wagakama kende. So imyaka 2 kuyahwire 1990 mid 90 nagaruka mu Uganda nagira umugisha habwo kugira ngo insizona zikaziraranza Uganda cyayombeka. So International Organization for Migration ababine za offices okwempo banyamba ku airlifting akamotoka kanje bampa na computer. Then abamakerere nabwo experience ina natungire kwegesa Kapini State hamwe na research ya International Livestock Center bije bagiraki ba mpa umurimo ka senior lecturer. Abameriki bakaba cyatuyamba munonga kabanyoro bombekire y'amajumasya. So neja ndaza mu science mu junsia Kabanyoro University Farm and ndatandika kwegesa. Sebi wagukora kumara imyaka kandi kaba mingi mubwire buke abamanyire ndi makerere akariho presidential advisor kweronda Ruhemba ndagira waramuhurireho
akara advisinga president abyabo mpaho bararuga heri return of talent so yija yangambira ati beite ati turakwenda mu Bank of Uganda kukora ki tukwise turakora reforms za parastatals yora remember za coffee marketing board, produce marketing board. World Bank kaya setingire yo secretariat, agricultural policy secretariat ati turakweta guko neikiriza neija nangwa kuneija yo nashanko watandika kutunga emishare ebiri baheza bankwata natunge kibaruha ngwite kuturahurira ngo uri mu Bank of Uganda ibyo byo kwegesa kandi ukashoko tunga yo ka chance ko garuka yo kwegesa ninga ukano uri umushara gwawe uramaye byo kwegesa bumwe wa structuring ageza course zawe uraza yo hegese ugaruka kore bindi so konka nyine cha bwetago bakaba batireho unit ya coffee monitoring unit eraza kuyamba kuriforminga coffee marketing board na marketing ya coffee so umurimo gukagwine esente zurire wera kasete kakakari mukusha oretagwa y'umunonga oretagwa full time work so naheza na ibyamakerere na bireka konka banyikiriza ndabasa guma ndakora part time abo kana nabo bakaba bagiziriki bashabikire mu habo aba master so nakoragaho part time so Bank of Uganda amara mubiro Bank of Uganda twamanyire kumanya ikiturenda gukora na marketing board twamanya ngo marketing yo mwani twaza kugita mu private sector twamanya ngo ibye ntungura yo mwani twaza kubihe kitongore kisya UCDA Uganda Coffee Development Authority twamanya ngo kugira ngo Coffee Marketing Board tujye soft landing twagira ngo nayo twaza kugiha license nayo marketing konke competing n'abandi tweja twaha license banyankore kweterana license yo kubanza hamwe na Bugisa cooperative societies zabanza zatunga license zo kushubura umwani heru then after a few months tweja twaha companies zindi 5 z'abanya Uganda okushubura umwani aheru baratunga dollars reba bashija ngo barababakama bakavuga imotoka za Discovery bakagira ki muri yabezo companies akari mu Nsamba Coffee Marketing hari mu Zigoti hari mu Cyagaranyi ndagira kari ndijeri cya Kangurumira ndagira ndijeri nke yanyeba izo nizo zimwe zo kubanza companies izitwahire za license zo ku exporting omwana rero UCDA yabari yo kira kikuzireberera ku izo license nazayo nko kureberera ibya research n'intunguka y'umwana uje warga birya so naje twakuri ibyo n'inyomwa bateireho programs zo kugira coffee seedlings around Uganda ubwo tuchatandika Richard Kijuka niwe yabira ari minister witu bikaheza leta byahinduka byaza muri nangwa agriculture kunkanija naza kwedinga Coffee Research Center twatandika ikitongore cya research cyo mwani twagwiha Kawanda twakora ikitongore na institute ya research yo mwani twagita Kituza. I was the first director with your institution 1996, 7 and 8. So kunabire ncharyokwe habaho muranga go gukora plan yo kumodernizing agriculture. So bija banshaba kuija mu ministry kuza mu Ministry of Finance
turakora na steering committee yabire chaired by the late Tumusime Mutebire ari permanent secretary to the treasury yo ku designing a plan yo ku modernizing agriculture. Hakariho concern agriculture iketaratambura ubuyambi bwaheru butarijaje nk'ibintu nka bibiri bishatu. Akariho debate yo kujya gutungura agriculture cha tukikore tuta. Bamwe baragira ngo muha abantu ibiye byo kukoresa, abandi baragira ngo takwatanisa, abandi bariyo barajya nk'ibyo bitwaturagamba ngo government ekore binebi eguze omwani egurege bicori n'ebihimba eguze cotton nenshi. So there was concern about the best way kutungura ibyo buhingisa. Okay, imwabaye bari mu research kuna kubuza we kitine kakwate nebo abanogamba mwaba bayibembireza research echaretire Uganda yakira echabantu barukweta kawanda ningashi GMO abo ko muri Nyankore barebe kitoke kiri improved mu kawanda eshori mbweni in other words GMO muri Nyankore mbajeta kawanda. So echaretire twabe twine byo buhangwa byitwe bicori burucumwe kitu cyo buhangwa cyo ikitaho aba research by introducing a GMO chikabachi na ejo yaza kuba story ndeyingo kuko kikuru nkakugambire ezi nanka ebitoke birazara bikaba birengwa bitanuzire munonga konka byanire munonga konka bahangu konka turakora katogo teraribwa turamanya. So mbwenu research okuchondoza kwe mbwenu no kugumuragira uti iki cyokora bumwe uretaga ngo gire ikintu kirazara bingi ubundi uretaga ngo gire ikintu kirarwanisa ndwara kuko warebire hija todura ko banana wilt bumwe urarwanisa ndwara bumwe urenda ngo bikanyise ubundi urarwanisa embera yo buhangwa nka dry conditions etc. So research yo eragumira cyondoza bingi nawe bakaba successful bakarebe bibaresere byaba birunje kukire byo kango toye mwe nko kucyondoza kona bimwe birakora ibindi bitakora mwe no rankanye yo muhinji w'emiti. So aba research bakayija bakora research harugura emiti emwe ndagiro ragireba. So nagihinge seri nokwe yakoraje icyo miti kikakoraje icyo cyebyo bitoki kikakoraje ahubwo kuba urarangu volume wise ukwanakirana munonga konka kucyaya na cyaribwa kuribwa ibyo ni debate kandi ndagira research cyariyo kugira ngo kinure kandi kigire cyane na munonga konka kibe what I can call perishable kugira ngo nko butunda orutunda rukarwera season na season konka hati nurwero murundo guruko ho babyarubuse ebicori nabyo ni oze kuronde ndijo mbibo. Yes tubakibika mbibo iyo kugira ngo umuntu akasharura reka hembibo season kikagarukayo abyara yambe hati cyo cyaba phase down. So hati ya wakunda ndagira bicyariho ibyo rubasa kubika imbibo konka mbwenu ninko kwa barujungu baragira ngo you can't have your cake and you eat it. So hati ya wayenda ekirana munonga nare kirarahuka kukura nare kiragira ki bumura leta gira ki jini zezeraruga hano yo ziterane n'ezindi nawe zimwe zirabasa kugumizamu mu mbibo erazarwe ezindi oyetage kugaruka nyuma kuri ye watandikire mwene wale nangushoborereho tarasa kusiba ahubwo kuba abantu bamwe babaragambe bya GMO hina barakora extreme
bakagira ngo seedage ni terminator seed. Hariho seedage baragira ngo wahinga wabyara waheza terabasa kubyarwa. Ejo niyo extreme emwe. Endijo baragira ngo wahinga yarugamo wagihinga terera nkeriya kunkira zarereka. So bumwe baratonganisa science, bumwe baraguma barijuka ki ekinagamba terminator seed. Eyo rahinga rimwe utabase kugira ki kugigarrayo ebirarugemu utarabasa kubihinga. Nabandi mbagamba ngo obwo bugomoke bw'abantu ngo bwinji burugero muri ezo mbibo ngo akaraba abantu bagomokire barengeseriza bashija bebubondo abana bato barukwingana hahona ngo birugero muri ezo mbibo. So echo nacho kirabasa kutwarira izoba ryona konka na nkeje bibikwatsirine n'amagara gawe naganje uramanya bimwe turazarwa nabyo nko mu family yanjye turakira kuba abahango kandi twakura turatandika turashanka bacendera konka bikwatirine n'ibyo kurya. Yes, wabo wa chips na chicken na poka na giraki ubundi urahurira ngo bigere bigizireki manya gauti nenshi bikuretera kwabyo. So icyo nacyo kirimo konka kirarugira amagara gawe na genes zo muntu n'ubwinjo kuwaburyamo n'ebisasaize biwakora. So ti discussion hii turabasa kumara izoba rimwe tugumize mu nemirimo yawe. So oyebembera research, so banyeta nayebemberaho research ubwe nibwe todura yayizire nari coffee nango ndijuka hanuya ndahingaho samples z'emiringo mingi ibintu binanyire za Brazil za Colombia nkahe konka kubanyeta kuija mu Bank of Uganda kuyamba nejo plan to modernize agriculture nanyeti nayanga nije kukora bukuka uri nkora ruga mu kitongore konka ti wija ha center ya planning process. Yeso kiriya program rero hindukire kunkada kikeje cyeriza cyane cyane. Arha abantu abataka basaferwa wire butarwa harenja kwakira list n'intana kandi nshoma amazina konka mwenore na bwetinka bashomaka baheza yakwa muri bingi konka nimba kunda mwene katugumize banje. So neja twakora plan to modernize agriculture turabikora nibwe Dr. Specioza Kagizibwe yabira ari vice president kandi minister wa agriculture na nagambire ngo Mutebire tumusime Mutebire former governor yari permanent secretary ndagira minister wa finance ari honorable Gerard Sendaura. Then twayambwa abajungu abadanida n'abangereza ikitongore cya DFID twamara plan cabinet yaji approvinga nibwo warebire turatunga za nadizi na research barajongeramo ubusente nibwe warebire turananka turagiraho programs zo kureta boa goats zamatu maringwa tukaretaho n'imbibo zo kuzaza chai kundura chai ekijayo n'ebintu binankire konka nka program zona za government bimwe kanadi zitwa turenda ngo ije mpora tubanze nko mu district sinche turanzo kuyakora tugire ki politicians bajyango nitwe turenda nadize nitwe turagira ki so twagijanjaza juba byagira biha tutakebekanise kiramara rero rijuka turaza no
bururu bwa what is that 2004-6 kandi hijamo n'urundi rugambo rwatwerebo n'abagagaware nenshi so ibintu byagendera konka principles za PMA zicyariho zirakora abuka principle remwe kera kugira ngo kutunguragurika cya umuhingi ni warayine itaka ni wara deciding cyarahinge n'ecyatarahinge turakibagemo so ikikuru separating ibirakorwe private abantu narabahingi n'abatungi hamwe n'ibi government ishimire gukora so twagira government yes ishimire kuyamba hari extension konkejo extension yakundira shashuro umuntu agitwarira abantu naragira abantu ha ministry bo kukoresha konke kikuru kutunguragurika cya n'inkuto nazo ni kikuru n'amashanyarazi nacyo ni kikuru ubutare nabyo ni bikuru ukwegesibwa ko buhingi nenshi nabyo ni bikuru so twatwine piraze nkamushanju koko raranza parish development model ne bishanju konkamwe wara implementing ekigendereirwe haraza mu politics hagiro wakinterpreting kweye nka bible yo ndijo kinterpreting kweye konka keri program ndungi kandi turagikuratirira kake na kahango twaheza hazemwe bindi konka principles cyakora mwenu uja wa handover so nakora PMA ko yahwire bataho secretariat konka naguma mu finance naguma ndarerebere bya competitiveness ntunguka ya private sector neja ndahendera ndi head wa private sector development unit so nko mukwamwenda 2011 nahise nk'emyaka nkaga yanjye na mushanju nagira ngo ibi byo ku advising aba ministers I had worked with 5 ministers, cabinet ministers na permanent secretaries kabana nagira nti munyikirize mpumure banyikiriza nahumure biro December 2021 Ministre yankorera imbaga ha Serena ibiro mushanjo ko kubanza 2022 civil service nagirugamo hato wari kuza kushaba ngo bakwishyurize ubundi ukaba yitebekaniza utakumura nango muri utayetebekanisize bihuire kungurura reba bumwe n'amani gatandika kucyendera kwabura ba minister na ba permanent secretary no kwiruka mu ihango mu riratwaraho geragere cyatwaraho arabaho kuruha nayo umwe waranza wazaga mu office nari waza computer nagira nti nkananka konke ntebekanisize inanko zirenyowe kana atahire mu bihingi bw'emiti nakugambire inubwire bakora research igura hampa egiyo kuchondoza emiti yentusi different varieties mwendagera muri leta ya South Africa different varieties breeds so kana atandikire kuhinga emiti kandi mu policies zitwakozire 2003 za National Tree Planting Act in the implementation akahagireho entebekanisa ya government yo kwikiriza abahingi ba burijo kuza mu mataka ga government National Forest Reserves bakatunga mu itaka baka program kubara rikorese kubyara imiti rero bakikirizibwa kubyara imiti program ejo yija no buyambi bwa dona aba European Union EU nangwa na Norway letaho program yitwa baba leta SPGS so log production grant scheme SPGS ejo yawe yo kuyamba abahingi abarabe beina mataka aza baraza kuhinga imiti mu bwingi nka hectare za 25 no kusingaho beija baranza
imikorere yawe n'endebera y'emiti eboneye barakuyamba kureberera imiti in the first n'emyaka 2 yo kubanza. So ejo grant nayo kayatandikira. So nkanashabireho itaka muri Rwero na Mukono natandikire kuhinga emiti. So nkanda amanya retirement yanje eraza mu kuhinga emiti kureberera emiti yanje nabugana na consultants ngikore and ndagira kana yaguzireho nakataka kake muri Kabaromu nyine mu nkenti 5 zenjungu. So nkanda amanya ngo ibintu bira keeping busy. Hati obo wabiro kirya hamirimo kwiha buriya obo tandaka kushomesa amazresini yafu uko twirimo mpaka ahawizire kumura umwaka gw'inkumibirabana uko bikamuringuki. So ukubika nari gukora biturere nebyo bugeiga ndasa kugaruka inyuma ncyari umwana muto w'emyaka munatinda ati primary school ncyari muto ndehereka nkaza kabeji ezo zina nakugambire nari no mugusha muri iki kibire cyejinju yangerimo ndamanya nkandeherekamu ndahiga mune fukuzi razimanyiwe nari mwazebire some things birariye bitakurire nankeji. So ukwereka nkatandika kare ukwereka ndijuka ndaguraho sate imwe ya zipu ka zipu ya shiringi mushanje njihire mu mugusho gunanyeherekire ubu kirgo primary ncyari mu primary. Then na mawe wanje akaba umushubuzi nawe kareho arashubura umuramba akabanza agwekorera agura umugusha agwekorera akora ubushera aheza buteka akora muteke n'umushemburo then agira umuramba aguguza konka ataragunywa aragukora nko kushubura. So bumwe nanzaga yo kumuyamba kuguguza yaguguzaga wholesale kushaba umwe baba batabaga bataguguzire ngira ki nkore bikopo nguguza ndananga. So aho champa experience yese tukumanya ngo hariho kaseta kawe hariho kaseta kabandi arasa kwehereka arasa kubika kasete uyegurire cyawe. So nanakugambira ko naguzire shaha hamwe na ka radio omusente za allowance za gymnastics za 74 ari 74. So now kai nagambira nkandege bya economics agriculture economics. So ngwene byo torora ranza ngo haraza mu kubaririra ko barakira kubaririra. So no muntu kureba ha program akakora kintu cyo gushaki kubikiranyeza ukubikiranyeza icyo kubanza uretaga kumanya why kubika abuko emirungi mingi titurakora ikintu wateteregereze mu gasho gwacyo uratekwa kugira kaseta kuwabika habwo kuba harabasa kubaho ikizibu urware uyetaga irwariro ryo kuza Kampala nari Mbarara araruga Kabare nari umwana bamwikirize mu ishomero uyetaga fees. So uretaga kubika kutunga advantage of your opportunity nari umuntu araguze kintu opportunity yani kugura kabira yani kwegurire kintu yani okutunga yani impuno yani embuzi yani enkoko. So uratekwa kuboine kuza kugira ngo watunge kindi naro boine cyo ine hobaho yani accident nari ubuhuta nari girashye aza imirundi mingi abantu bengi bumwe barakira kwebwa bamanye ngo
nawe uwo manya ngo nyine sete turapfa kwija uti ntagira ikizibu umuntu yarwara aretaga kuza mu irwariro nari nanka yagira ikizibu asa yaraguza kakabira ko warenda nari yaraguza yente yo arenda so imirungo mingi titurakira kuvugaho iki kigambo cya saving nangwa investment bumwe turabikora hamwe because tituramanya how important it is kirabasa kukwiha mu bworo nari uwofwire utafu because you have saved. Okay. So hato umuntu wabutosha yahereze kwetebe kumanya umugasho gwarabici gwe cyaro kubikira akabika muri bucari yahuka kwingana ki abika akakwingana kimwe n'aka percentage ahubwo kweme entasi y'abantu turi kushaka wabo cyatandika hariho akatabo akuba leta The Richest Man in Babylon by Jason. The Richest Man in Babylon. Nakatabo karungi wataka kashomago kashome karagira ngo entasiya yawe nce nari mpango at least ugihe mihango nk'etano tinke nk'umuzeito ugireho akaseta kuwabika for a rainy day just ukabika ugira ahantu ariko arabikwe imbeba zitakariye kesherekere n'ikindi ubasugireho akandi kasete wakunda ukenywera uze nko mu hoteli twinaho mpango White Horse Inn uzeyo unyuyo ka soda urasa kureba y'abantu nihumanye abakama bakoraga so ni uyehe ka treat uyehe ka treat kamwe wakabika for a rainy day akandi akawe kwegarura busa izo tubyayika bibiri ugireho akaseta kuwabika ko kugira ngo kazare azati birashana kamwe wabika ni saving akandi wabika nka investment kazare yewe kaguramo ikihunu kikayija gukora kikagomoka yaba benkoko kazare kagira amahuri mbena hando giro gundi muhango niwe yamba abandi ho niwe toza mu cyaci ukahamu icyo kimwe cye 10 nari ukavugana nk'umuntu nango utaramanya ukagira akuko amuha so uhe mu madini turageta tithe konka nabwe ninko kwa universe mwene ahubwo ibyo bitungire ahabwa imbabazi zamukamo nini ugire sharing aho nabandi kiraza kushemeza kugira uwo sharinga nawe kandi apparently na Bible agira n'ikito cyishimije gukora then kandi gini yaza kuba percentage nyingi reberera amakagawe yani bana yani mukazi bataha enje taratura babeshweke biratagata bandi bagira kashweta barye nabo birahaza bagire bata so ejo katugete family so nkangaruke moti so nabyete mihango etano wakunda wacyatandika utaka bikora practice kora 10% 10% tuzaba 40 rereje be 60 aha winshonga y'ubiretse twabasa kwenderera izuba ogwenye yinje bitu Dr. Kitana ngatitisi twamushanga mukayo muri kabari haza esabitero kwisha kama yabatfiro muca ariko akwenderera izuba Gerard Katsani turengeze ibintu by'uko kandi programme y'abanyeshuri
rero ho burizo bari yasande shanye na Jesu yigarwa hano kabiri mu kagabo windi kwa waferwa bimwe ubundi wacanga hagati y'ibyo bakabira